Hello friends, welcome back to another video. The 29 schedule to hile Tulai khang tha ho digital India hi man digital ta sum loading dan digital ta sum holding dan he nin kisim do win. Then chi digital ta je a he pasal i zan hamon digital ta sum athot wa hung o he na. Then jo hung o jo pha na ne hin message win iti sum kathot iti ka kile la dham ti on hin dong cho cho hin se di win je na pula ko na zo na ge nin ngai pe na channel la tha ne lu se dan like share subscribe involve video no yen te ki pan masang kamin chula bonga hin ki pan ka video pula ko na zo na ge nin ngai pe nin vet pe jen ki pa tho kan se na channel la tha ne lu se dan like share subscribe involve video no yen te me direct pan te digital India digital business a hi tai na mi tamta abol we kenong ka he na zat dang nam dang ho hin pay system a bol hin numei ho hin in chen sim na hilo le kiwa na dinga min a bol hin pay system ti chu level long kin hin level sang product hoi kitiang ama ho chun ip bol ham tele a rate sang hena one video 10 photo naked pure naked na za sangli nin thonwa le kapi de kiti hin a post on posting ju na WhatsApp ho ai lo la group is at ham khat ai lo la messenger ai lo la Facebook status wa ata ayeng ju na business bol ta chon cha chu low class men 300 na ko na ong ki pan men cha lim le photo ho ti a chu a post le ju na business bol ta chon a post so chu tu lai khang tha ho e ho lang ho hen i copy u ha ai lo la ide sei dham e ho interest a e ho ide ta ki bo ham wan chu ke hepon na tu a o te ni chu ki sei yang o te ni chun o te ni on a chu ho a chu hung o a na e hin hovin jan hi masa vel mi ni e hi on na mani on jong khat pa jon sang li ka thon na ti chu video som le a video khat le photo som ka pi de hin video ne hin thon ati na sum ne hin thon video ka hin thon ti khapan chon ta asna video jo thot ni tai na video ka ta sum cho thot tai a thot chu numei no chon ip hin bo han messenger la pa cha hin block ni ha na sum thot chai pha na hin block hin ka sei chu kon khat in business na man hin kon khat hin fraud sum lo na hin man ha na ama sei da na chu chi chu numei hin emi numei ha ti ha na he nge emi numei yong chu ke he da na wa chu ka he khai lai na lo wa cha ai ma mai hi mai the le ta ba yong le kon khat tam zo he pasal hi ji ve na pasal hin pasalin lo numei photo profile ke ko ya numei banga ki ho pi a tia chu video ho mi video ho cha akila a ki koi ji na iten chu mi dang fraud bol na hin man ji mi tam ta cha fraud hi de pone ma kon khat cha fraud hin fraud chu na ki to kha le chun sum na thot teng le chun a ki chai a hi nga for start ho sum na thona ko mi tan hin le ngai po na ta bang chen e hong he pasal hong he numei ho chen hin bol hi ta jong le pasal hong chen ip ho ta je chu naga avet nom tun tuna sum pa ya naga avet nom tun ham na de ya le ji ne in lang ai lo le na de ya le mun dang in hoilam khana che le chu ni yeng ju la mun no sau din sum naga api naga avet chu anom di se na ham na anu menu chun tia chun bol ta jong le a video pe ya ta sum lo na bol ta jong le nangin sum naga pe naga ave khel ngai lo wa na vet no mala website tam ta ma google tu a digital india ya ama hon digital ta ama hon income bol ku ne nang digital ta na pi go nia chi digital ta the ya le digital ta on jo website ma hana website on chi na ve eng ta na vet no wa le sum pi khel ngai lo wa ke gel dan ka hin se na aji chu fraud star ho tama tam hin mi numea kisia mi sum ga ala do ding dan elo ti a pay bola I khat ding dan pasalin bola na atam zo hin pasalin bola mi kiwa na dinga ti a bol to tu ai e ho pasal kon khat hin advantage la a cha ma ho hin cha pa income bol ding ti a lung gel tam ta nei je chun cho chu epm scammer fraud star ki ti na hi ja chun inaki ven du ti a hung mana ti a e ve sa de ti mana ata yong mi azo yong mi cha ata chun chu kha la chun nawang phain at fraud star ho khuna na chu kha la chun nawang si ana sum na thot chu koi mi chan sum kha ve ki thot chu
star ho ti na thot kha tu ko mi tan he o now tin sum nen le lo du na ki ga he din ka de sa na ki pa bula ko na zone ke min vet pe jen ki pa thu ken se ki pa